Kitulong kubor balayo lum menta kesngi, kia thu bagi dan ki kali ki badai ki truk bakit ikitiar jangka company Shri Cement, bomot ban penpoi sya company hakathan ilaka Nongkli East Chantiel District, menta kesngi kakat praterik unai lar aja open rio, kila sakut bon kenta hakajaka balati yakasurok PWD hakathan tongseng Nongkli. Kumban syupen kan mau ya kate ka surok PWD lati de kibrio ki ba amla bantip ha ki ki por haswa ban penlong ya ka public hearing ha ka live hui tere ko bnai naitung araja apan rio. Kitulong kubor ki tho shu ba ka ne ka jingjulor ka surok ha ka te ka benta kalabu jing e tangi ki kali kitiar jong ka company Shri Cement Henry kalabu jing e ru ki pat ba abalit bawan ki ba de ya lenti ling ba na tong seng Nongkli kum ki bre ki ba shang basa ha ka than ilaka Nongkli bat ki tu ki ba na ka than saipung ki ba mut ban let dan kam sha ki office sarkar. La ongru baka wega trok ka bakit ikitiar jong ka company Shri Cement menta kasngi kala sakut hakate ke jaka nuduk ka Porsche po bejimin step bat haduk ka por janmit bayo pedang ya kene ka kubor kate ka trok kadang sakun. Apa darkan lah ngau buka ya. Kerja mersi lihat tu. गांव का नाम कौन सा? कांग्रेस वाला गांव का एंट्रेंस है।